Bado zo now tafasi atapo kana la nusianu ika womnela George number mega semi no vi ka yoba nan vi mawie tapo ha bobo ma kpom nele mada komanya gbolo tafasi atapo kana la nya kpom twi mototogbe akoso adele ikanye fie ga na vumi kulefa gologo kata mada komanya gbolo be nele gbonye chofi fadas na ga adre kule afa ne kpojeje memela amene kona kotebe nicho alocho echo juragbe hey na mile mafi cho juravadas na kosidagbe mile mafi alabe mafia opefie gaye kenye togbe asem enelia eyide kope de konu wo pronuncia no leji gele tepe mata ne kono no memela efia ba melanku bia dem chofi vivadas na gadre kple afanye kple ododa sie wonye mienu foga kure mafio nti egba maka wonye mafio mi gagagere tepe ma ye nene maka mida okagbonye amade ika susurade toyo no levenyi gbaja odo motore kanye mida okagbo nye play wo program letefe ya abe efe de kareka aton hafi ule gogbom dem lefe program ade iko wo vayi ma afonu ko to catholic to ozu nyami vlevu gake nyatefe meji anyi heavily now mi gagagere tefe ma yene manye be no be Catholic to lo for na no wom de churches alo soli habubu yo kale de do segoma ni o mola wonya ni o nya enu o mola de bibra mola lo manye bibra molo bi gagagere enu mo magba amade bia ba biare ku de hihema vai ko wo abova wo de tepe ko yo be Togo alo Togoland nyatepo wonya ebe nyatepo wonye bova wo afagere tepe ma mi gagagere tepe ma amado fa jigbezai ko fa jilado dudum e ha menu foga chonti e babia wo kataligba miele gagagere tepe ma afima je wona goma bedi ma bie wo pepere ngbe wona ya ekoyele ntinye bo ha na chuji na kperemienti no sianu ike na ton akokpere wona nti be wona na yijia enya no ike mi hia chubo lesima mi anoviara onyi chokosira okperemienti a odometo ade we enye justice kujehro enya mare ike na mesidi bla eve efo edem afokpa na mesidi ewo vida senanu gale sidi ewo David Amateku sidi ewo Abel Kofi Atipo na mesidi bla voreke ye na makanye efo David Amateku sidi ewo Linus do vojogbe sidi bla eton ye na mi ye mama Patience afia shangbo na mesidi bla to voreke George Kojo Gatogo na mesidi bla eton ye na makanye efo Victor Koku nyodeka sidi bla ye na mi ye na makanye no maji Ben jito na mesidi bla to voreke mediba mia agade mida okagboji egbronya de ku de catholic otontivai mediba mia akpo video ma nyebe mo gbova ba nu pogato nu manti just video be just minute amen ne pelo minute oba maton mi yimi ava so catholic towa mi ha o mi kona grika o over Roma oshia ya jo tu church ado so o ma ton global vodu ma le yosho vodu ma yen no von ni o ko so pere gbeto fu manti gbeto na po gbozui kefe be amulu le vodu azama yo me zamio wa wo we na be vodu ade for de gbe ma for ku gbo ehi na so nu makoko agbere me na amgoto zedo alo do fuma ne do de gbe nu aba amane fon baga tan nu ma so ga wo me o ne ti wo me ko seblao tape be o me le vodu amo me le zamio vodu ama me o ma zamio o zazu ma o hatu na o so sento me fafo so church o kata ni to protestant over zuzuga la kalisha shantia zrezo so ma ko vodu a o va chi nouveau Calicto o nya vodu ni o kata nya maufe donwa aji o tu chachado afi togba o va pere unti togba o yin center o yeah egba sati mi be satia o be saint bebe nka santi o sati mi na be sati o be saint okay ale be so togba o be vodu o ji chachale afi
Yesu ha Yesu Kristo mi yone le mi afa gba ma ye ji o tu church ado afi ma ugan le magba okay so o ma ton gbo ba vodu ma le Yesu me ye vodu ayi ma gbo ba yen no von vodu a hika o so pa gba yan o gbo Protestant church sawa ozu ashi fufulu vodu o ma le Yesu me na abo Protestant church ya ma leka Pentecostal church over outro gava itu vodu ina review college Protestant church yoma tro ida Pentecostal church obo numizo zomima la benamo kwa be amo agba fufu na no ida Pentecostal church awa opo obo so for no gbadum la globe na be opo obo ha kada opo hoho tena ko be voodoo a do lo si voodoo amanya no von nu yikana na gbetovo na manya no von yo so church out the share ebe voodoo na no si na den yafa ni nka traditional religion agbo a ye fa the share agberefe kaka voodoo o so na kwa agbanya o boy so hosamanya anu konye le ya maleko voodoo ma ogro ma la ma unte du dadi ba okpo hama na mo manya ni ho nyo wa hallelujah ko jimo lo ijifo hosamanya jifo yinya ba agbana an abobo akpu na akpo zela agbama na enu agbafafo be ko so nto trona adota mawufa bagbona fi na yijia awuku ebe le dansoma ebe Dr. Kumojia edu ba bia unchi chu efie dudu nti pepepepe alaba efie dudu a manye de konu wonya bale ke nya fosusu gbere na mie no kabo de kameke aw de kawo du me ple to me fafa yenye efia American ava fie nu mo de kawo wo ple to me fafa tanenye ba amanye Kristo to ye uva dufia de kawo wo to me fafa vea ka meta kwa manya gbolo amanye mi da ukagbo fanya ike ogbolo va ikude aleke Catholic Church a hele atitrenui ye church si odule Catholic ma odumo taro ye Anglican aleke church ma ometegal musedu mpleto tofu nu 20 gake enye egbolo mi da wola medibe mi agbolo yide vertical le Roman to te fe ke church a jego metwi te fe ke oli church la medibe mi yide te fe ma ne mi gbova ne enye la sinya magbolo ne mi Adam Ametayo Obe catholique be si sama meon ye mo les ametale ora gbena mi o ya be mi gba mi ave tradition à vie lo amebe tayo yo le kuda lo ko to lo funu me kele ko si wenye kene de amebe tayo elle est possible Akbena maula. Là. Et quoi n'y a donc? Mi ba fene mi a partager. Mi ba fene mi a partager. Dans le dialogue qu'on c'est nous quand tu es moi yo gbera na mi ma. Ameta yo alo. Ubu nyambe papa de tavenir lo alo le keo on ne va mettre ne m'a pas bien confirmé non ametayo alo mais d'accord emagne catholique to de konoade ko wo yika mi da ofonu ko kurenti ebe cheche be do ko leduro gak medi be ma fonu gapofu ye ma be amade ko uji le catholiquement unyi le catholiquement usron le catholiquement ye uchi le catholiquement ene anumo catholique to wo ma
ametama menya metama subomolo bebe nye bedi catholique to fe enu nyono womlo alo bible ma yenu mo to gbe le ode afile wo ametama kpomi le fia enye de to biare ke wo yobe agata kuva ya be palafa ashikenye ya 900 years enye de to bi jade ke chodo ke ko savo na yehowa mawo yesu bosubo ye ke mo no le gafufu mama yenye catholique to fo subo eike subo bibli wo jagomo choki ke ma muslim pleto to wa over le de to biye alaba wona onyanwe ba le bo agbanu le catholique gbo alaba catholique subo alaba agbanu le catholique subo gbo egbe tawole yo wu by force tako wu de to biya wo wi de fo hoseta ikenye catholique stop hoseta ta eko wi a ogbele ko dare anu abefa akpereka bele alafa akpereka pebla en 1400 years ago alba apotade ke wo yobe George Manels yiba no chacham ka fiva yide tepo yike wo de tubiela yikenye the city of Katemia tepo ma wo de tubiela ma tepo ma wo yi baja agbade de tubiota ove yo ba ko dala vertical tepo ma kakebe bienye be susu kata ode ba ko dala tefoma ala be gafufuye ma amade nye catholique vi mesenu ogomo ye other churches you ke pomie le fia be Pentecost churches vuvu ke benya no cho catholique to yo blogger bo catholique to yo no blog say me be trosu bola onya pluton mo le pete aw ja osusu le vi na nye Kristo to no susu gugule le bi na nya be cho nie o mo lenti nei the Bible me 2 Kings chapter 13 verse 21 nei de tefema Bible begbere kai ka wi na mediga Israel to wi na mediga udugwa me hagbugware ogbo ufon adam nenye be quotation le mi atako quotation dare adu screenage albo want to ahli albo wi na de amedife udugwa me ha do wi kele fofoli do mota usikpla mokukuo albo twa mokukuo fugbe dola ayodo ade ikenye Elisha po yodo amokukuo fa gejema Bible be amekuko fentila ka Elijah fo funtia amienyo chokuma yo chitre hedo ne maka ne mi gayide Bible matepo bubuka matwe ko be Acts chapter 19 ne yide tepo ma akpo Bible wo blonfia ba eyike Paulo kuwa afa chitawo alo shilanu ple takuvi ko tutu ntine eke amade no dolem yo cho takuvi maka dolela mantia egbagbe amia efo latitre cho dolela eke le molem ta catholique to jide fuado lo sibe amade eke nya metem agata ma eke ku de fe hoseta nenye be pentina ne lia yo zubo yo yena ne eke yo zen atwa wodo abale eke Paulo Elisha numanti catholique to le numa to bi womdo na ide catholic na ne kameli ku wona ro fa gbedu homa yike ozube mele bible mo no sia no le bible ma wo wona yevo be practical wo wona lo fa gbedu homa ta de nya made ikenye kristo to ike osusu malulu tututu wa aha the bible mo le be 2 Kings chapter ma be efia wo fa gba le tawi de ke efia wo fa gba le evelie etawe atoku kwibla for the ke ebe eye uva ama esimo le mutu ade dim eye wo po ajohaola wo cho mutu la fugbede Elisha magunlogo Elisha fe yodoma ke esi mutu la ka Elisha fe fuwo la egbo agbe eye wo twe de eye wo chu de fe afotiji susuyo ple susububuta ye roman to le numa womdo Elia fo fuike amade kanti ye ko gbagbe Paulo fe takuvi ke ko tutu ntine ye ko ka dononti ko donoma anyo at once ma anumo to gbe ye le catholique to si ono wo ta ekpobe ko amata dogua o kisi gba e de lolo fie amata ma gba afi wo twe ba dare nugo ma me kenye ameta ko wo bademe nenye be na twe ko va mia fa de konu ma
Medibe ma hemia pa susuva evanigbaji na enuyo kata mi kwocho catholic to nti wo won fifile na hiva mi de konu ma yenya nui ke efa wo yo lope de konu ma be hozi zikpe ke mi togbo yo be hozi a enumai ye yevu osro na kole numa wo nu kanye hozi o hozi nye kesino tade ke le duade me ke opoga alebe onyama de ke tamfane onyama de ke pasipo mfa po domfa na nyebe lo ga popo tagede wo fle na me menyebe do fle na me hewu na wo fle na mo va no gbo no subom ye amomo ha amado te cho fe viwo va konawo bono kpo de vi ojibe de vi azu amete made no yo cho na nyebe amomo to bi va kesido to ma ugba wo yo kata wo fese akpokpo li du yeju lele agbeyeme wo domoto ekenye amanwi alo amedwedwea wo lie benawo wo chowa be fe viwo ne ye de vima otobia wo training nawo alebe wo va zo ametemade le echome le de vima o nyenye mo vo no nyibo va kuwa mi togbo hafi wa di de vima wa wo die wo nti nu vo mi togbo me die de via wo tawo wo die wo faji amagbeli yike wo chochoge akokpala ne ase wafu enumo a ye o jagbagba akwe direct vo mi togbo wa nu mo yike roman to wo nyeta ikokwe dema mele wo si o ta efiezikpe yo pa adegoma adema atun lenu enu zikpe ma yo be hozi yike o me ko enlavu leji alo mo ko voare keleji o enye zikpe ade yike nenye be fuma de fuma yo ke menu ma joro ye o do moto ade nu meleji jemni wa o do ogbera to zikpe maji nenye be viji meleji miele fuma mamo dole le basa le fuma mamo e gapo nya ola zikpe ma o do ogbera da le fanyi gbaja mi be hozi kake ko zube mi ovi o mi apenu nye wo mi leta evazo afagbanu evazo trosubo nene mai wolema medie mas e ya lete ya magbuglo mai ne gbova yi de program ji madakpe manya gbulo na amado wi ko bekpere mi nti obo do motado mo lele wasunsun kake mo
meda kpe manya glo bende hojibode mi igava tu mi sebe mi no fiaro le jigbeza dum be hafi jigbeza na no vava David akpona mi sidi bla vovore ke kosi aboshi beda kpe be mega sonko egba kosi alo kosi aboshi sidi bla aton ayina atan le sidi bla Joshua Sala sidi bla Charles Yao Kujawu sidi bla eton ye na makanye Prosper Gbeko Tofu sidi bla vovore ke Rafa Kofi Benon sidi bla Gideon Aposa sidi ewu ye na makenye Christiana Wicha sidi aton Wisdom zilevu nami sidi ewu Jaffa Jikpo sidi we aton ye na makenye Bernard Kojo Gakbe sidi bla aton Susanna Abra Menka nana mi sidi bla vovore ke Eric Date Zomayi sidi bla eton yi nana makenye Kwame Amu Emmanuel sidi ewo Patrick Musenu sidi ewo Selena Catherine Agodo sidi ewo Betha Amakuji sidi bla tovo aton Christian Kwame Amagache sidi ewo Francis Kwame Anthony Akakpo sidi wedeke Abraham Kluche sidi wedeke Promise Abonkra sidi bla Nelson Amuzu Masiado sidi bla vovodeke ye de makenye Midao Baka sidi bla Abraham Asiobo sidi bla Peter Mote sidi bla vovodeke Sandra denami sidi wo birthday amado lo fe jigbeza dum yo fe viwo odo fe ola amaka wo lo fe jigbeza dum birthday ma odo motore kanye Beatrice ama dunu matweko ba Beatrice ama dunu a evie no a yenya vele ke wo na be kosi dunu yikenya apatwade yikenya plemi wo program le TV ejikpo usabura no yo usabura kwa nya be yes focus dunu nye ya anufia lai wonye ebe ejinu penkeke blavovo aton ikele ngone mifia ye no le pe jigbeza dum voa eno egbelami de le pe ikeva yinye matwebe 2012 yi eno atro megbe gaka be still a elegimeneta yelenkudum ji nenye be wojigbeza do ayi dibe ya donku ye noji kanemi chole tepe ma mi de miafo yi ke na be George Kojo Gatogo ni Troy ke vayi anye ji no penkeke we atongba ye via obe ele wojigbeza dum voa wo vodada o mokwedo rakaba ta afo George Gatogo mi bi ho ma fa gbedidi na osia wasi no do kata neva wa jagbabe na duo yewa ma wo ne parentio be view we fit of you nyonu vi kado o fotora enu amo na hune nsia no ike odila gbe ma na jejine ke migere mie no ike nye Juliana Toyo Sokpata viwo be yo ba nlo be oba yewa ma wo na yira o na venu be pepere hu yo kata na wo na yowa yewa do tepe na o hafi na yide to gba ugbo ema enye viwo pe ebabia o medakpe kazomi gegegere mafime alebe mi akpora bere mi togbi gan kenye mafia o pe fie ga togbi asemua made pe ma wo pe announcement for afima yide tepe ma mauto suglo na mi sidi alafa enne egbie la na nejo mauto suglo na mi sidi alafa enne favor gbogbo na mi sidi bla Benis Akosu last born Benis Akosu sidi bla aton voreke ye na makenye Paulina agbeji sidi ewo Janet tamaklo sidi ewo Komla George amega sidi bla voreke Gabriel Kojo Mensan sidi bla ye na makenye Agbo Gamo sidi ewo Bright Kojo afodwanyi sidi ewo Samuel Kwame Buame sidi bla to Patience ama Blue Door sidi bla Godson
Kujo, Godson Kujo Voado Sidi Bla Aton, William Pechi Sidi We de Ke. Togbi me dak manya brother o nu fa fia wo ta medibe ma bia bele mi apa devi me kan wo no nya do blom o me fia me nu kurenti o me chi nya me va givi be fosu vinyo le wom vonye me sego me fada senegba na mi edu adudo okode a wo blom na be mi atuta kola adudoji susukata wo no nya ma blom do ma do ba bia nti adam na ma do ba bia nti fo komi kpogbo be efie gande vana ma wo mi agele ma fi me susu yeta wo no nya maglo be susu velo susu tota ko mi to gbo no nya maglo la gbanto enye be bi to gbo ho amagbeji se ye wo nya be amagbe me agbele wo dejesi be amagbe ma wo kokore amagbeto nti be nenye be na na fudem na amagbeto a nenye be na te wo amagbe ye ne za akpobe wo dolela no si anu jijege na de susu mata menye amesia menya no chu amagbe nti o ye wo dejesi ha be amagbaro le wo modo adodo kola amagbe mo nti o de nye nyon yela dodo don kora magbaro lejia me vipo gaji ye nenye ntu hanele numo to bi wana mponyo agbodogbojo ta ji hosie nye be nenye be na do dodo kode ye na tuta kola dodo jia edegu adodo e ke na do eta plamache ma okata wo lebo wadjo a mojojogo ye vevelie nye be zigedia le blema nye to gbo wa ko be kan wo wa nyigba pepele prototo mata futoso boronti nenye be na do adodo kolete para amela ton ato megba va ka tepe ke na do adodo mala ba won gbegbele taji hose nye be nenye be na do adodo kode na tuta kole adodo jia edegu tepe ma tanu si anu ike wa wo adodo ma mele eji mele dogo nya ide mafi ada mi na mi ide mafi na magbo van ma ba do ba bi esuso nti Togbi asafu boatri enelie ikenye fiega tepe nola na mafia o togbi akosu adenlie ikenye fiega na vu me plepo gologi okata togbi anoba sasraku enelia ikenye mafi jugaje tope nunola togbi adabra togbi awuja adabra we atonia ikenye mafi apakperomi ple mafi bota ope nunola togbi brentua asafu atonlie manklalo na mafi ntomao mama sename etonia ikenye mafi nyonu fiega mama shirinyi sa enelia ikenye mafi chirin kopoto alu mafi kekpo nyonu fia togbi agbudemegbe enelia ikenye luta ofe fiega togbi gidi asamafo etonia ikenye mafi apakperomi to ofe fia zikpito CKK aite cho mafi gagome Bobunato Alexander Gabi Utouje Ikenye MP na Central Tong Bobunato Addison Duji Monui Ikenye DCE na Central Tong Bla efie hayo katan le tong tume uchofa vesese hele gbefadam ope fiega ikele pagbenowia uyoba fiega asemu enelia fe kofe yi bla efe dekonu wo nemu puma udre be le echojoda ikele ngona mifenye jinwa pankeke bla eniegba wole mafi viu kata yo kel apekple gbo kata kpem ava mafi duga me veto mafi petepe ke oyo na be chiri nkopekple mafi kumasi kala ngfo ke kenye blada leti apenke ke bla fo atogba waje edu omajajira do ikenye clean up wajira edu omodo henna konwo ogomajeje le wokuda gba ke de konu blibo aje gomacho okuda ogbe vuga lati manoge ye asafo le ofodo woge le yawoda gbe a ye de konu ike woda ne efie ganwo ike wo na be avideda eleji yige pele vuga ofofo ye ne de make enubuvovo ike kude de konu nti wole numo kata eji yige kele fida gbe a la bare ke de konu blele evenigbaji ena bi yona de konu arebe atamu hoho ala be ke to biga lagba
efie yo kata le egome nye avago logo avalogo eton yo ke le mafia wo kata mu ne ta le gaƒoƒo eme oyi de kofa ele be wa ho atamu ma ta mi yona de konu ma be atamu xoxo yi ke le divage fida egbe ke le ngufo ke yi ke nye memreda yi ke nye letia pe nkeke bla vovo ashike gba ye wa wo konu susueto na togbi ena etutu le efe kofe ple eduame vava foma wo le novi okpem ke soli hayo ke anongo le Kristo to fe goma wo wenye ARS hame yikele mafi kumansi ye nene make memlagbe ma efofo hayo ke yo be mafi agbakpe me kajanyi viwo kple mafi chati agbaja viwa wo wenya me ke ade mujaka ne de konuto kala ngfo ke kenye consider ti apen ke bla etogbe wa de akpesa da sorry man le te pe kenye ARS stop church yi le ema megba watro agbova ekufame ena konu susewo wo miele togbi ga yi kenye asabu ho amawu ne na otefe alebe tefe yekenele kofa hafi na gbova na gbo plus susububu no be mafia wa be die ba amaka onye mafia wo ba we onye eva onye ye aleke wo gbro na mia pe history be eva wo jotu te parazo kekeka mafia wo no duma e ko va do tosisi gan ke eva wo kata wo chu hafi va do te pe ke mo le be togo alo gboro be ngochia ye nye tosisi ke wo yo be amewo no ye vu va trebe mono tosisi te pe mai mafia va klala le eva wo ti wo no tosisi mama alebe le gapopo mama nkoi ke no si to jotofa ye nye mafi nkobo bare ke mo no si te pe ma dodo aye nkova tro bazo tofi alaba ke wo va amli mai wo va chi va no tosisi aji ye tosisi maji wo le gapopo ma te pe mai wo tu hole tu yike wo deje si o gali egbagbagba le te pe manye be nenye bo jivia to gba wo dia se le de vianti ko dale tosisi ema tosisi gugulu abe amu tosisi an de vie yi gele tosisi mo anyigba nenye bo yi tro gbova fi be to ho de vie ta le gapopo mama wo yo mafia wo be eto fie wo tosisi pe fie yenye mafia wo te pe mai nko tro cho mafi vazu tofia wo tofia yo nonti hafi ovado tepe ke o mo le be ngoche hafi wa jo le tepe ma ye yo mo le gba be peregezi ne yina ne tutugu yina de bene ne gere bene me yina kwa ele moji ye chuga la kafia yi de tepe ma ga vai po nkoyu le mafima ele nkoma do poge ikamo mo ga le tepe ma ko no chuchuma amgede mo no be ya jo tabu o ba togbe ke nti wo no le ga fofo ma menye adelan ke wo yo be adelan aba ogba ye fosu amado yo va no te pe ke uno le ngoche ma fi o mo no e bi o dumi le ngoche o na mare gblo tu ho ma la pa onye ma fi o mo no te pe mo e la be ko va do ngoche a te pe ke ma fi o no a o yo te pe ma be chepo glima etere amoyo nye amoyo mi le gba be eho asoglewa mafio te pe o no etere onti o yo te pe ma be chepo glima ye te pe ma mafio no le ngoche leike amu kata no jojo mama fi ho ojo alebe wo togbe kenya adela aba ogba e vintu vie eve ye no si afi oku le tepema de vi ma nye buma ble klopata buma amojo ple mafia wo echi tepema ele glime gbagbagba kebo oyo moto ike oyo be klopata yenye america no mafia wo ngo afi ovado tepe ke oyo be chevie mafia no mietogbe odomile chevie gakei ke gbeha vadu ayimao ye maso jo na mo kaka mafia mo zova ngogba wo bubu ba to gam ye over chute pe ke oyo be ole yo egba be honuta ele togoma tepe manye dugba nto mafia otu lodo manye dunyo otu ko mlo tepe ma o mlo tepe ma ofo afia ko be da o mlo yo fa nu ogom yo be wo ma o mlo ga ma wo nata evazu honuta egba o chute pe ma o zomo bubu eyi melantinyo va do te pade ke o yo be alado ikele etere ho ple sokode ti egba o va no te pe ma e ha me defo
hafi ugu blobe yo ai dota tepe ke tosisi amu tosisi le ya dota tepe ma uva no tepe robia likum uno tepe ma be kosira varona emegba yo va no tepe yo mo le gba be apa gbedomi ma yo mo yo tepe be apa gbedomi o tepe ma uno afi kpo be tosisi le tepe ma vo egbeson ye loji ta ujagbagba chiamri ma le bo tu tosisi afu yo pe afi tu tosisi ye webe wo na nko do ko be yo zu pon fife yo do ave yo na nko tepe be wo do ave tepe ma wo no afi o kpla da wo no maso no do me egbesi agbe wo la nyigba ble plutôt to jere ada on va na bi ava si amuto sisi ma fi ho bi o mo longo wo le je kakaka hu da tuta gba va ma plutôt to va gerem ma fi o va so futo na ada o ve to e ke va joanye bo fa wa va se sande apa ma me ma fi o do ha de ke wo no gbo be bala shitongo atamunya nyone adao tava webele be mafi amadu waju alabe jiji bosusu mu hava webe te ko ikole nye mafi dugam oduho ma webe kporo ava mava lo sumo wo foto bi ga kenya tali han ma yo pele adao amele bobo ta evio yo ko ovaji ova kopo ova tu ike mio be fanye fie gale te ma nye vumia e to gbugro gatuto gagbobrojo alebe de fi onu de pema alebe obe to chistot o tutoa o gbogbo va le tepe ke yo mi le gbabe mafi be de nyebe nko mafi tofi pretepe yo mo galebe bota susukata le nkware ke mono mafi onti obe bota ke o gbe kan zi ke no si no fa vazia amesese yu ple de tubi ke chozi ma amio no nti jo amomo onye kanto wo zo yedengo afa kpobe moji nwa yo atu tepe tu tata gapo ma wo yo amomo abe gbota pola wo yo be gbeta pola wo gbeta pola ma we ye corrupt ye vazu mafi gbota wo ta afa kpobe nko tofia evazu mafi gbota wo tofia oli gbota oli ke amo yo va tout le moji ko mo je ko mo pri wo tu tepe mo wo we nya domiao e ko mo le mafi domio ale mafi nya onjonia ta sigedi amaru globe mafi ne where wo le wo toge fi na alakpa mafi of history ke mele ne no mo mafi jo tu fon ko wonye tofia etofie ye vazu tofi gbota gbeta pola wo we vazu botao egba bedi ma sele tepe ya ne be ma yijia aba de fu fe fie gama e ya nya sigba nto mele ma fi noge considerably yes amo le nya di wa ko le mafia wo le nya ko ge chubla ragba pada sna considerably le tepe ma noge keke mata pe nye producer ba yi de be mado amo fo ba bia wonti na wala be nya yi shi trele ntinya aha na nye be ma je ba bia o goma okay Oba Faustina Asafo na mi CD ewu ye ne makenye Barbara Sefa ko agbanyu CD bla ever Victoria ko bla CD bla vovoreke Innocent agbetonyu CD bla ever set Zate CD bla ever Benis Azagu CD wedeke Ernest Ashigodi okay Ernest Ashigodi CD ewu Lucy Mawunyo Kwachenu CD bla vovoreke Joseph Kojo Vivon CD wedeke Vaida Amanos CD alafadeka ye na makenye Mani Woyume Agbesi CD we aton Eric Donko CD ewu bedakpe ema we nye mafia wo fe niu majego mala etogbi meje mabia bede meje mabia bede Roman de church president yene nyolo alo catechist yene nya hafite gbronya yu kata agbalama makpo hoji obo enjila gbron bi oho letia ma de yo de shitam ta hoji mle Roman onyemle ta Roman to ponu mo kata o mele no mesego mo we ye ga no kpole folonti
Someone di hosamanyin kunyole yamu mina misro no cho Catholic to bo sia ne sena ne kpo na ne Catholic to nti mesebo mode bio mi le quotation ago Catholic to menya mi quotation ago ne yite pema hanya male ya tefe badi ma dia ba susu kata ne be eva okua kokokua odi na ba makokua ne gbova wo de gudugudugudu to bi badi ma bi nya ela ba mi ato ha le fridge me akwa ba eva wo fe ofa nunya ple eva wo fa fo de klo fa gbe mo soso a yesro amegede wo le ple kiyam amademelo na no lia ya tepe de ka kwe wo nya mi to gbo de jesi chukeke ble ma win kebe amegbeto de sia de lentila me le gbogboma ye gbogboma pakpaja esogbo wu ntila me kebiele de susumata wonya habe to kode sia de ne gele ma hono adeli ehlomawa odutu fuma ehlomawa fuma do lewuma ye wonya be ekamanu ye amegbeto de sia de jotu de ka fifa gbem nu sia nu ike na ba wala gbem subo ike na ba no la gbem no me de sia de ike na no la gbem ne kuwa ekamanu no ne bubloga yi hafi ne bubloga va gava de susumata efa wo deje si be na megbeto kula gbema na nye bo mediwo koto monwe tonu de konu mi afa sekple mi afa dodo nuwa ne kuwa onwoli agbaba no chachagala le chamle hikema de susumata na mare kula banyi gbaji macho mele makula wo dewa ukona mi eve vadi ela be hafi wadi amada wolie shiade ko yobe honshi nama menye nuko yo wodro na wo damada kamovo wo fu adegbe na ameyinubie menye nuko yo wodro ta nenye bu vava be wo mete dia mawo ha wo twa ma pentina na ikenya amapa ofafatu ple amapa tara atwa do tepe na ne maka yevuo kra no va dububuma yo va ku yo kpobe fu amayo lo nti yo kpobe yo maten kwa ameyinubie akoyiwa wo menami atwa ma ko jomafi alo jofi akoyi de wode tana ko ba numa menye eva wo de kola wo mu ela ba lenya wo nya tepe ma nenye bu amade ku yo medi to de konu mo nuwa amapo ngoli tepe ya no ge do hi amalagbe le fe gapopo e fe do fe le sita fwa de gbe agbo be ye ma be ne mokwa bidimle tepe ye e ma ntila mbe fe sese hemola bogboma ele vitu kuyala ta menye be de kola medim juru be amate po yo chu ka viva gbe mo aga zoke manua susumata enye be amokua mi to gbo odina kokoko be ne gbova to gbe meti be ebe amechichiare gbolo mese pobe be je be osofo wadi ameyinu gbade ike motu ofe homo anuele ntinye be osofo pa medidi yo do gboko osofo ye ba diama ta lenyenye nu gome sese pinye no sosro no nenye be amefomi wo fo konu nu de konu yo je wo na ofo yo ko adakaba de eduema amako va gbe ma subo emula ele be subo ma moto hanu awo wo konu ta lenyenye nu sosro no abi americana ni mo povu da dareke lentio to gbe meti be na parentinye obi odre kuku ye va fiete ko didi omo terment omo meti na parentinye no makudre ese ya mokpo be bedesro ye belesro gbem efia be divorce na kudre kwa kpobe ye lesro abi okwisro ole kwa odomi kan lesro bebe ye vobe divorce na kpo no moto bi le edre kuku ma ye vobe se a new beginning agbe ye gome ma wo cho college jam le paro menenye nyonu be desro kpo ile droma to bi kuma gafufuma me de kakpe opre mi so ma lebe na do bubune bobodo ku ne no wando gome jeje ye mama wo chochom no esro ko me de le dre kuku mo ya kenenye be ku dre ku kpo be wo le esro ye demi kakran mi no gbe le dre kuku ma nenye be atfo le ka fi le no mo to gbe wo ma na kpo be do hi no me voix de la sio gakele gafufuma ma mi o plisro a mi dumi ele fufu nenye nyonu alo nenye ntu ajababa be le gafufuma na tere sro wonti ala be yehowa ma wotro le mi apa gbegbo mejem yeye nemi be ga be amese na ba ko dre kuku ko if as ebe nenye be mo dokpli
de tu biare ple eno ike jide ebe togbi nukawe ava va de funam echo ike gboma afi be nenye be o tokli de tu biare ple eno ike ji ame ple no ntu ade ntu jori ameto alo ntu busuto yo no mo ava akpo de tu bi adokli aga va dokpakli anyonu ike ji ele be bi nuka jojo ha ekpo be na no la gbeto ye me amere be biara no be kosira fanya lo kosira to va ibe ebe ame pe destiny amere pe gbeshi alo amere pe jogbese o ko va gbe me di wati akwele sel wati atrema eme gbe awo gako gblin akpobe nenye be le no me fu me vi no dopli nyonu amefe ikenye ame plivie alo jole yomi ne le no mo to gbe wo ma gban wo sei ke no chova gbe ma o me trogo gakaji de eji ga de poto me atweko be afoku alo vuku me atwebe afoku ye be cover gbe me be ni me makua avuku alo afoku ale paka ye me kuku ge do ma hinye se globe ma va na gbe me efe blani 80 years alo 90 years gakede busuni over wonta 80 years mate va zo abi 40 gake still cause be vumaku ye o se bia ye ku genala now miava onyagbo ne dodon pli enumaba me vie gba le mietogbu fe nunyanu le dekonu ma ntu fenti shi ke dua gbogbo onye susumata ne akpobe nyonu ade o pli mi le vivi the moment o pli mi do ne mi nya donu kwa akpobe totro ala ba bi domi efebe e shi ke dodoga chu otuma me pli ke dodoga chu nyanu ma manya mujuru onyo gbogbo onyo lo do kwesi de susumata mietogbu yo gbogbo ma be rese ta nenye be wonuma mugbanto nye be ede alokpli devi makple no domi gbogbo evema le wo ba me fie me wo shi le wo ba me fie me ta to bia wo be enuma hesema ele wo ba me fie me ta anytime o domi to de ka je doa hesema no wo no wo hem ye nene make evevelie devi mo ba me fie wo fese iko chova gbe ma ele fu wo ga wontuma ba se ro ku ebi enye be no joala de nuka ole be wawo ala bo be bie ma manya be amagbado le ikemi to gboza uchucho ga le shi no wawo nde kavaro no ha ta nenye be ne pa program obi na ta yo mi ape line wato afio ala be mala baba jege be wa fio afodo peke la wawo akebe fie be na ba wo gbegbelen fo na aglo be akweve be na wo nu ye ne yo beta pe manya aglo na wo ha ka wo ha wo ba bia ate won va ka to bi me die ma bia bere na nya be makudre yo so be makpo awa to bi na nya be makudre so be makpo mango di nu ka tututu onye po melele dre kuku me ma ha mango ya dagbo onye atikuchichi no patikuchichi le dre kuku ma manya nu gbegbona reke onyo ta jagbagba be na dogbera na kudre de sare mesego mo am na dogbera alebe na wo denti Francis Do Gamenyo na mi sidie wo Godson Kobla Petigo sidie wo Wilson Kujo Haji sidi bla famous koku nyaveji sidi ewo Samson Kosi Agodoku sidi ewo Solomon Kido nami sidi bla beti be ma damon popo atakpe na mesiama Vivito ne producer Asiuma Dagadu Adam Lumoklenam Sewa Blatiti ye melgala amesia mekbem idem mafi be cho echo juraji heya mina mi gere mafi alebe mia wokonu na mia togbi alofie ga togbi asemu enele epe kope nono le chuchu de kope ava etuko uma beto togbi akoso adele enyenye fie ga no pumi plefe goroku kata na iho amawolo ni chokosera ibona egudodolenti bye bye.
love to stay with you. I really have to go.